Nagaland along government ki form Japan NEDA chairman NDPP pen ke haimate abarim Nagaland Chief Minister Naipur Yuatum angbong kachingwai. Dimapur an ki pon bom hum truck si sang ki pon truck amlo khialong ki nepdun. Jambali Literary Foundation pen Birta Maikipa Difu Hirjara Ronje Arni ke hot. Karbi prime time along penili Villarban Trophy Kadokove Panta Kardong Pajariklo non Birtang ton pen Arjik Tham non Hejong Nagaland State along Assembly Kilik ke Patopor along NDPP pen Kilik ke Haidon Mate Abarim Nagaland Chief Minister upon Pini Therini Pai Po Arni NEDA Chairman National BJP Northeast General Secretary Organizing in Charge la pen Karbi along Autonomous Council CM atum Kachoro Northeast Democratic Alliance Chairman Mate Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, National BJP General Secretary, Northeast in charge Ajay Jamwal Apen, Karbi Autonomous Council CM, Tuliram Ranghang Atum, Nagaland Assembly Kilik along, NDPP Pen Kehai Mate, Abarim Nagaland Chief Minister, Nipu Rio Apan Kachoro Padu, Lapen Anparta, Pinan Apor Nagaland along, Government Kising Japuta Kachingwai Padu. National Highway 36 Kacheleng atawar pi amlokia long therini pai pli arni arun repen ki phorla pen ki pon kanghua sangti dimapur an ki pon bomhut hum truck sia truck Karbi Anglong Stone and Sand Holder Association atum pen kinabdun long birta kanu sa pherang ke pen birta nangpali Karbi Anglong Stone and Sand Holder Association atum pen therini pai pli arni dimapur an ki pon bom hum truck si sangti truck kinabdun long sangti ke pon truck number laki NL01G 0901 AS 09C8317 NL01G 1718 ML1B 2560 NL08A 4393 NL07A 3168 Sangti ki polwara tumpen ke thana tengke forest sai khia tumapan kaita tangka pidegang nang pusi pherang kya tum angno ningje non-dead kali nonason thathatin alrepen kaya nita sangti pon bom lopusi adungorai ki torang tumpen ta pherang kya tumapan than pachini Manja Central Range ACF Vikram Rong pilapen forest sai khia tum aron repen Sangti ke mantra kinabdun long hut inut taparidun haibang bila so tengklote forest pusik kangkulo pusik sangti moholdara tumpen pherang kyang no ningji Jambali Literary Foundation JLF Pentherini Pai Inkora ECR ni Lurulang so rangsana sarpo auditorium hall along kechengsi difu hirjara rongaje kibi Therini Pai pli arni Karbi lamet amaya long kepado Abirta amaya longsi laso alam JLF amai puvel singhanse konchun bang onteron pachetang chun bang helvelin timung pi lapen ari sangho tumpen pachetak Assam University Difu Campus Student Union lapen Difu Gop College Student Union atumpen JLF chelangrap pet pensi Difu hirjera rongaje padopon pupota birta amaya long pherangke aphan pachini Jambili Literary Foundation hin basi chapatir people labak so chapatir people along Karbi lameramai Karbi Cultural Society, mate Karbi Jutan ko para so, lapen Karbi to pangatera. Alang ito mahin panito malong ng charap nun. Iji, labang su rongaje, hilji rongaje ke cengsi aparman. Along kadu kabe Karbi ang longarat, Karbi ang longaris so jang atong labang so may long kitong nun petsi. Nitong Jambili Literary Foundation obi mi atong han ning na parang duli pasi nitong ahin pen chaning mo ponig kardo. Nan malam sopor pandhine parman birta mung taponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du ta haipo nonjong itung ge hambich kim je phansi ji tham bomlo nongi phrai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimpondo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Ganj
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thought beer talong bangthulo Greater Guwahati Karbi Students Association atumpen theory ni phai ECR ni pen ni phai pli arni an ni pli aparman jui pathu aru ke paman panikhaita police station OC borsing terang pensi ke pathu ke cheng arni ada porphai sirkap apor pen GG KSA jui pathu aru ingpu pon lopusi kadnu salap beer tanangli Nipai isi pen hini arni veterinary patua club Khanapara Guwahati alongsi major games samokha kachipati padopon major games samokha football cricket volleyball running race high jump lapen long jump high hui kachipati padu major games secretary Beerton Injai pensi major games asai angdengan ke chipahem phupon lo Nipai hini pen ke thom arni Karbi students boys hostel patua club alongsi minor games secretary Sarkuri rong hang lapen magazine secretary Litson rong paratun pensi padopon lo minor games lake badminton kengdongdang chess tug of war, carom board, seg race hai hoisi pathu ponlo. Lapen literary events along extempore speech, debates lapen quiz competition paman ponlo. Kijoi arni ni phai pli arni Guwahati Karbi Students Boys Hostel along si kachipati don akor tinger do ana phanta nong epajir ponlo. Nong epajir jia prang GGKZ Cultural Secretary akor tinger tumpen fashion show sitame pado. Fashion show along Julie Baby pensi ja ponlo. Nong ekipajir amai long GGKSA amai puthorom sing rong hangpen kachiphan phu pon amai long GGKSA kongchun bangpi priang tipia hin pensi mai long kachitong dun aluhia tuma phan ke pachinia por enlo labang so mai long man peng aluhia man pen kachitong dun atum lake KWS chairman Bijoy Phangcho KWS kongchun bang Joy Sing rong par panikhaita police station OC borsing terang lapen inspector of agriculture Difu long kitimung atum chitong dun Guwahati along Luka Charlie Karbia korti ingjira tuma college tin penta chitong dun pen chipati dun Labang so kachipati ke paman pon along kadok kewepen bang paru hinira bang pokep sosiatum chidong dumpusi beer tarlong. KPLT anti-tok kongchun bang Harley Hanjang jeli jang aphan KPLT anti-tok dolang poket chikreng beerta ladak card news salang beerta nanglei. Harley Hanjang pen jeli jang aphan lam theke boy atenke KPLT anti-tok abelo pukaning je ke ahok kali. KPLT anti-tok Kedo ang tek piniar ni anta dolang KPLT anti-tok ke handbrake aphan puta KPLT anti-tok konchun bang Hanjang pen pherang ke aphan than pachini Karbi Pranta ma beerta bang kila masikang ton poniklo domi thangme kurang thu